Imana yohereza marayika n'ubu tuvuga marayika manuke n'ubu tuvuga marayika manuke asanga abantu mukazitira ahantu bari mukazitiro k'ubaborozi mukazitiro k'amadeni mukazitiro k'indwara hari abavuze ngo ntabwo uzakira ntabwo twitaye ku nzandiko zikuriho ntabwo twitaye ku byo abadayimoni bavuze ntabwo twitaye kuri iyo ndwara umwanya imyaka Imana yavuze ngo baho haracyari ibyiringiro dukurikiye ngo yuko igiti cyaba cyaratemwe ubu hari abantu babayeho mu buzima bw'igiti cyatemwe baratemwe ubuzima bwaratemwe amasezerano yabaratemwe hari n'abantu bivovose batuka Imana ngo Imana yarabaretse ngo Imana yabavuyeho babeshira abahanuzi ngo babahanuriye ibinyoma ngo ntibyasohoye igiti cyaratemwe ariko ngo rero ariko ngo hari ibyiringiro yuko igiti bibiri kuvuga aho hantu iyo cyumvise amazi biragiswara iravuga ngo iyo cyumvise ngo harufu y'amazi impumuro y'amazi ntabwo ukeneye amazi meza gikenera impumuro y'amazi wadukurikiye hari impumuro y'amazi urimo kumva hari igiti cyatemwe kaduhanurira abantu tubabwire ngo hari amahirwe ya kabiri hari amahirwe ya kabiri amahirwe ya mbere yaranze ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri baho Imana iguhera andi mahirwe baho tera imbere komera atsinda mu izina rya Yesu umva mukobwa wateguye ubukwe burapfa mu mahirwe ya mbere ariko mu mahirwe ya kabiri second chance izana double menyesha wadukurikiye amahirwe ya kabiri double ivyo wabuze urabibona double ivyo mwanza promotion double hallelujah imisi double hallelujah double my God is good hallelujah my God is good hallelujah promotion is double anointing is double double favor is double double Shalom ndabashuje mu izina rya Yesu aho muri hose mudukurikirana nshuti zanjye mu nkurikira ndabashuje this is Rwayitare show utarakora subscribe ukore subscribe mwibutse kwikorwa rimwe gusa uko mbivuga kenshi nukajya ubikora kenshi bambwira abatarabikora haleluya uko mbivuze hari ababikoroya subscribe ni rimwe gusa ugakokazogera icyo nshyizeho cyose tubazaniye ijambo ry'ubuhanuzi ndi kumwe n'umukozi w'Imana ikabibwira basuhuze amazina ni Prophet Bosco n'umushumba w'itoro na Youth Christian Church ikorera mu Rwanda hanyuma afite igitangazamakuru cyitwa Yes Arakiza TV bari ibyo ngibyo cyane Yes Arakiza TV bajya gukurikiraho Yes Arakiza haleluya hanyuma turakwibutsa utarakora subscribe ukora subscribe please hanyuma ujye wumva ijambo ry'Imana twazanye ijambo ry'ubuhanuzi rero tugiye gusoma muri Ezekiel 16 umurongo wa 3 nyaboneka dukurikire neza Ezekiel 16 umurongo wa 3 uvuga navuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho ni wowe dukurikiye Ezekiel 16 umurongo wa 5 kansubiramo neza ngo nuko nkunyuze iyo ni Imana ivuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho tubazana ijambo ry'ubuhanuzi Imana ikubwiye ngo ubeho prophet Imana imatanga ubuzima hangaha akabwira abantu hano mbabwire ngo kubaho ntabwo areje seje kubaho ni nonaha hari abantu Imana igiye gutangira kuremera haleluya ntabwo giye nitaye kuba wenda abaganga barakubwiye ngo iyo ndwara urwaye ntabwo uzayikira ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mu yandi magambo hari abakobwa Imana irimo yitegereza hari abasore Imana irimo yitegereza hari abagabo Imana irimo yitegereza hari abamama Imana irimo yitegereza bamaze kwinjira mu gikombe cy'ishidikanyamana Imana irimo irababwira ngo ni mubeho ngo nuko ndakwitegereza ngo mbona ngo nkunyuzeho mbona wigaragura mu iva ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu iva mu yandi magambo nubwo umaze igihe mu bushomeri mu yandi magambo nubwo umaze igihe mu bugumba mu yandi magambo nubwo umaze igihe imiryango yose yarakuvuyeho usigaye uri wenyine hari abantu bari mu bwiga kandi barimo kumva nubwo ufite ibiguhiga byinshi nubwo ufite birashaka kubaho byinshi ariko Imana yavuze ngo baho mu izina rya Yesu haleluya
ngo nkubona wigaragura mu ivata ryawe. Pastor, hari abantu bamaze igihe bigaragura mu bintu bitandukanye. Hari abigaragura mu bugumba, hari abigaragura mu bushomeri, hari abigaragura mu bikene, amadeni, igisuzuguriro. Ariko katubabwire ngo nimuvana amaso ku bihe muri gucamo, ahubwo amaso yanyu muyazamure kuri nyiribihe. Bavana amaso ku bihe, kura amaso ku bihe, bavana amaso ku bihe. Ibihe mvuga, hari igihe umuntu aheranwa n'ibihe, ukamara nk'imyaka 15 warabuze urubyaro, ibihe byaramaze gukwataka. Ariko iyi ni isaha y'ubuhanuzi. Haleluya. Uyu ni umwanya w'ubuhanuzi. Haleluya. Lekita la gomez. Haleluya. Imana yavuze ngo baho. Wowe duteze amatwi baho. Nubwo ufite ibiguhiga byinshi, nubwo ufite ibikubwira ngo ntabwo uzabaho, nubwo ufite ibishaka kukwica, nubwo ufite abarozi impande n'impande, nubwo uri ku gitanda cy'uburwayi, ariko Imana yavuze ngo baho. Oya bashake babana guteretse no mu icupa, barakuroza gushyira mu icupa. Iryo cupa Imana arimena, usohoka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Urasohoka mu bushomeri, urasohoka mu terabwoba, urasohoka baho mu izina rya Yesu. Pastor, Zaburi 25 n'umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo siko bizaba. Haleluya. Magambo hari ibyo Satani yapurani. Ariko mu yandi magambo Imana irimo iranyuza mu murongo. Yacisha mu murongo bivuga ngo ntabwo ariko bizaba. Mu yandi magambo ntabwo siko bizaba. Ibyo siko bizaba. Bashake baragiye kwa Mwamini, bashake baragiye kwa Sarongo, kwa Mupfumu, Mwamini Sarongo. Hari Imana y'itsinda barozi kabisa. Ntabwo ariko bizaba. Kubategereza Uwiteka Imana, kubategereza, kubiringira, kubizera Imana, suko bizamera. Ibyo abadayimoni bagupangira siko bizamera. Ibyo ubukene buvuga siko bizamera. Ibyo indwara zivuga siko bizamera. Izo nzandiko bakwandike siko bizamera. Turatangaje ngo baho. Pastor, Zaburi ya 12 n'umurongo wa 6 harayambwira ngo kubwo kunyagwa ngo kumunyamubabaro ngo nagusuhuza umutima ngo kumukene. Kuri muri Zaburi kangahe? Zaburi ya 12 6 ngo kubwo kunyagwa ngo kumunyamubabaro ngo nagusuhuza umutima ngo kumukene. None ahantu hantanga ngo ni nona muyane magana ni mentona ntabwo arejo ni nona ngo ndahaguruka. Imana ihagurutse ngo ndatangira ngo gushyira mu mahoro ngo bacura inkoni. Mana we, Imana ni ihagurutse. Mana we, muntu dukurikiye, Imana ihagurutse igushyire mu mahoro. Imana ihagurutse igukure mu ndwara. Imana ihagurutse igukure mu bushomeri. Imana ihagurutse igukure mu kazitiro umwanzi yagushyizemo. None Imana ihagurutse. Haleluya. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12 Imana imaze kohereza marayika asanze Petero mu nzu y'imbohe 12 umurongo wa 6 aho ngaho bahasomye niho ruzingiye. Haleluya. Aho Ibyakozwe 12 gatanu aho ngaho. Noneho Imana yohereza marayika. Nubu tuvuga marayika manuke. Nubu tuvuga marayika manuke. Asanga abantu mukazitira ahantu bari mukazitiro k'ubaborozi, mukazitiro k'amadeni, mukazitiro k'indwara. Hari abavuze ngo ntabwo uzakira. Ntabwo twitaye ku nzandiko zikuriho, ntabwo twitaye ku by'aba abadayimoni bavuze, ntabwo twitaye kuri iyo ndwara umwanya imyaka. Imana yavuze ngo baho. Marayika ngo araza ngo akoma Petero mu mbavu. Noneho ngo Petero ngo agira ngo ni inzozi. Yagiye ngo rero hari abantu turi kubwiza kano kanya duhanura bakagira ngo ni inzozi. Haleluya. Ariko ibi ntabwo ari inzozi. Biri live. Haleluya. Imana imiravuga live. Imana imirakora agira ngo ni inzozi. Agira ngo abirose mu nzozi. Muriko noneho ngo Marayika aramubwira ngo byuka. Petero ngo ataye intambwe bwawe. Inzugi ziba open. Inzugi zirakinguka. Bazi ikintu. Imana yabwiye kuro Pastor iramubwira ngo nzakugenda imbere. Urabona buriya iyo umuntu agukunze agushyigikiye arakubwira ngo mu gihe cy'urubanza rwawe wenda mu kuburana nzakuba inyuma. Imana yacu ntabwo ituba inyuma. Imana yacu itugenda imbere. Hari umuntu akubwiye ngo azakuba inyuma, ariko Imana avuze ngo izakujya imbere. Uriya wakubwiye ngo azakuba inyuma ugeze mu byabo uramushaka uramubura. Ariko Imana ibwira iramubwira ngo nzakugenda imbere. Pito kitra
zakujya imbere niko Imana ivuze. Uyu mwaka Imana yakujya imbere, uku kwezi Imana yakujya imbere, iki cyumweru Imana yakujya imbere, aya manywa Imana yakujya imbere, iri joro Imana yakujya imbere kugira ngo ikingure inzugi zawe zikinze. Nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganiye. Hari ibintu Imana igiye kuringaniza. Amina. Hari ibintu Imana ije kuringaniza. Ngo nzamenagura inzugi z'imirimo. Zimenagurika mu izina rya Yesu. Ngo n'ibihinzo by'ibyuma. Ngo nzabicamo. Iyo ni Imana ivuga gusa. Iyo ni Imana. Ni Imana. Tega amatwi byakira. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandika itoro ry'Ikorinto ibice 10. This is the prophet n'umurongo wa kabiri. Hallelujah. Imanuka wo hasi. Haravuga ngo intwaro zacu ngo sinkizabantu. Kubera yuko ngo dusenye ibihome. Hallelujah. Ngo dukubita hasi maka. Hallelujah. Hari impaka zigiye gukubitwa hasi. Turimo kuvuga nk'abakozi b'Imana dusohora ijambo ry'ubuhanuzi. Hari impaka zikubitwa hasi, hari ibintu bicika, hari ibikuta bikubitwa hasi, hari ibihome bicika. Urasohoka aho hantu, urava aho hantu, urabaho mu izina rya Yesu. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba. Hallelujah. Yaramfashe maze ampindura ibirimi by'umuriro, ubugenda twika ndasenya ku izina rya Yesu. Amina. Urakomeye. Hallelujah. Maze insinzi ya Yesu bwagukomera kwe. Hallelujah. Kubwira abazankomokaho. Amina. Yesu ni ntwari mu ntambara ajananirwa arakomeye. Ngo Yesu ngo ni ntwari ngo mu ntambara, ngo mu ntambara, mu bibazo, mu bukene, mu bushomeri, mu rusaku rwinshi rw'amagambo, mu ndwara, mu nzu z'imbohe. Ni intwari mu ntambara. Hallelujah. Hallelujah. Urabaho. Imana iguhaye kubaho. Imana ivuze ngo baho, ubaho. Imana ivuze ngo baho, ibikubesho biraboneka. Bosco, Imana ivuze ngo baho, ibikubesho biraboneka. Wowe utega amatwi, ibikubesho bigiye kuboneka. Kuko Imana ivuze ngo baho. Kuko uburyo bugiye kuboneka. Buraboneka. Uburyo uraza kubona. Hari abantu bamaze igihe barabuze uburyo. Barabuze uburyo. Baragerageje biranga. Byaranze. Uradeposa biranga akazi karabura. Ariko uyu munsi tubazaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Imana ivuze ngo baho, ibikubesho biraboneka. Uburyo buraje mu izina rya Yesu. Wakira ndi mahirwe, akira ubundi buryo, akira izindi nzira, kuko Imana yavuze ngo baho. Hallelujah. Igitabo cya Yobu ibice 14 n'umurongo wa 7 haravuga ngo haracyari ibyiringiro dukurikiye. Ngo yuko igiti cyaba cyaratemwe. Ubu hari abantu babayeho mu buzima bw'igiti cyatemwe. Baratemwe. Ubuzima bwaratemwe. Amasezerano yabaratemwe. Hari n'abantu bivovose batuka Imana, ngo Imana yarabaretse, ngo Imana yabavuyeho, babeshira abahanuzi ngo babahanuriye ibinyoma, ngo ntibyasohoye. Igiti cyaratemwe. Ariko ngo rero aho, ariko ngo hari ibyiringiro. Yuko igiti bivuga aho hantu ngo iyo cyumvise amazi. Biragiswahili ravuga ngo iyo cyumvise ngo harufu y'amazi. Impumuro y'amazi. Ntabwo ukeneye amazi meza, gikenera impumuro y'amazi. Wadukurikiye, hari impumuro y'amazi urimo kumva. Hari igiti cyatemwe, ariko kirimo kumva impumuro y'amazi, kirimo kumva impumuro y'ijambo, kirimo kumva impumuro y'amavuta. Nakubwiza ukuri, urabaho. Ukaruzi banze kubaho, ariko urabaho. Iyo ndwara udashaka kubaho, ariko urabaho. Baho mu izina rya Yesu. Ngo iyo cyumvise amazi, ngo kirongera kigashyuka. Turimo kuvuga ijambo ry'ubuhanuzi. Hari ubuzima bw'abantu burimo gushibuka. Hari ubuzima burimo gushibuka. Hari urugo rurimo gushibuka. Hari umugore urimo gushibuka. Hari umugabo urimo gushibuka. Hari amasezerano arimo gushibuka. Hari akazi karimo gushibuka. Hari business irimo gushibuka. Hari ibintu birimo gushibuka mu buzima bw'abantu kutwumva. Iryo jambo Yobu akimara kurivuga, hari deuxième chance. Imana irimo itegurira Yobu. Second chance. Hari deuxième chance. Kaduhanurira abantu tubabwire ngo hari amahirwe ya kabiri. Hari amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya mbere yaranze. Ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Baho, Imana iguhera andi mahirwe. Baho, tera imbere, komera, tsinda mu izina rya Yesu. Umva mukobwa, wateguye ubukwe burapfa mu mahirwe ya mbere. Ariko amahirwe ya kabiri. Second chance. Receive it in the name of Jesus. At the second chance. Muri deuxième chance. Ntabwo Yobu yibwiraga yuko yakongera kugira abandi bana beza. Yakongera kugira ingamiya. Ariko ijambo ry'Imana riramubwira ngo Imana ihira Yobu ngo bwa kabiri. Ngo kuruta cyane ibyo yari afite bwa mbere. Iramukubira.
second chance izana double double. Izana double double. Bimenyesha. Wowe dukurikiye. Amahirwe ya kabiri double double. Ivyo wabuze urabibona double double. Ivyo mwanzi promotion double double. Hallelujah. Immersion double double. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Double double. My God is good. Hallelujah. My God is good. Hallelujah. Promotions double double. Double double. Anointing is double double. Double double. Favor is double double. Double double. Anointing ni double double. Amavuta ni double double. Kubwandi mahirwe. Imana iguhandi mahirwe yo kubaho. Imana iguhandi mahirwe yo gutsinda. Imana iguhandi mahirwe yo gucaho. Imana iguhandi mahirwe yo kunyuraho. Bibiri avuga muri Yesaya 43:1 ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege. Bazasubizwamo intege. Bazatumbagira mu kirere. Bagushe maba nk'igisiga. Baziruka be kunanirwa. Bazagenda be gucogora mu izina rya Yesu. Mu Rwanda rwa kabiri Paul yandikiye abikorino ibice 4 n'umurongo wa 16 yavuze amagambo akomeye ari mu isi y'umwuka. Natwe nk'iyo turimo aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma agenda asaza ariko umuntu wacu w'imbere agenda yiri toto agenda bamusha turimo turabahanurira dukoresheje umuntu wacu w'imbere babe basha mu izina rya babe basha mube mushya gira mindset nshya gira ibitekerezo bishya gira iyerekwa rishya gira inzozi nshya ambitions nshya vision nshya byose bishya imigambi mishya ibintu byose bibe bishya kubw'ijambo ry'ubuhanuzi. Oya baho Imana yavuze ngo baho nubwo bagushyiriyeho imbago ariko baho izo mbago ziveho imbago ziveho urava mu kazitiro urava muri gereza urava mu rupfu turatangaje mu izina rya Yesu nk'abahanuzi b'Imana baho mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. God bless you so much. Amen.